Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisot ta e le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Se fina bailo le matalai e falling mai o tau au ina mamai e moni la fa alongo lua te tau nei mai a kopo e o silo lua ainga I whangatongo wa e tolu se fulu e se lufia pepe o lo lava sai ai solo pango pace purini se fia va ai a copo e la pele so se fina va ai lo se le matalai e falling mai o tau au ina mamai e moni la fa alongo lu te fetau nei mai a copo e o silo lu ai na whangatongo la lei sili atu lo teine o lei o no fotane o teine si onu le masio foi a nei le ai sona tu so se fina ai lo se le matalai e falling mai o tau au ina mamai e moni la alongo lua te tau nei mai a kopo e o silo lua ainga I whangatongo awala ia te papula whaanoa noa te mana tua le peren se o le loa loa e anga malusia li ito e loto noa e au le po tangi fa solo atoa so se fina vai lo se le matalai e falling mai tau au ina mamai e moni la fa alongo lu te tau nei mai a kopo e o silo lu ainga I whangatongo so se fina wailoa uma e tamai pilo le au papa e vavea I ona e oti so se fina o se fite e le poi so se fina vailo se le matalai e falling mai tau au ina mamai e moni la fa alongo lua te tau nei mai a kopo e o silo lua ainga I whangatongo so se fina vailo se le matalai falling mai tau au ina mamai e moni la fa alongo lua te tau nei mai a kopo e o silo lua ainga I whangatongo so se fina vailo se le matalai falling mai tau au ina mamai e moni la fa alongo lua te tau nei
alofa maoni, ole alofa e tau I le oti. Ta alofa I o manatu, ole owa e tu I alofa tu. E mana tu ale amatanga, ya upu mau loi mata. Na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga. Wa e ilo nei leo langa, ma ua sui fo I o lo uanganga. O nei mau mea na o mana o I ai, ua le lea uma I le ala. Sila maya ia I nei mea ua o whai. O lalo I wholetunga bau o te tau atu ua o whoi mai ai. Umatu o si o uola, whasia I tahi whaiti o ngā. Ai mo oe o te le I whaafiti, sa o whai a mea sisi. Ia, talufa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai, ia mai se foi o le sila mai moa a Samoa le atunu pele. E le nei foi I tae au o le aso tona, I o le aso ono le nei o le masino uni, lua afe lua se fulu maleono. Ia, o lea ua anga le nei le tua ma te mai le soifua o le atunu, ia, ma se malosi foi o le au na nei. Wa tātou toe lau lua fesila whai ai I luma o le atua ma luma o le nuu, ai le o tua o le nuu. Whailoa I fo I pu e o manu, ai le o pu e o mala. Mi ia le atua I lo da lofa ma lo na anga le lei. O whai e o na tātou toe whailoa I le wha ua wino le tautua. A le siu whonga o Samoa e ta wala I le porkala me lei a tau o sa vea. Ia ma le TANOA AVA I le aso tōna e te maua I le sao. Ia, le foi ua whaasua le tātou laulau, awa mua le atua le nei tae au, tapa se ipu, tau mafa se awa, mo mori ipu o le nei tae au, vi ia I le lofa ma le anga le lei o le atua, I lana pule whaasoifua, ma lana whaasoa, I le lo le atunuu, ia ma le soifua manuia. Whaaftai ai I aso ua whaapopo le balosi, ia ma le soifua, o lea ua toe whaua wai lea unanga ma le tautua. Whaftai le nawa I aso ua tuana I atu. Sa tātou wheloa I e fo I ma whaafonga lea tunuu. I se whaasoa whale a ua tawala I le tātou pola kalame. O le nganga I fo whaiva. Ia ma le taimi e tu taula I ngā luenga a lea tunuu. I ia I le lofa ma lea le lei o lea tua. I lona alofa tau buli pea ia te oe ma u ia ba I tātou uma. E le ngata I le pa ia mawalunga o Samoa lo alala ma papa au I tonu o le tātou lava atunu. Lau whanua me ele o le atunu pele. Ia ai whape nā fo I tuila manu ai nai o tātou ainga. Ia ai mai se fo I o le nei atunu o New Zealand wa avea mo tātou ainga lona lua. Australia, Hawaii, le malo tele o Amerika, le atu Asia, ia whapena fo I le atu Europa, to tele o tātou tangata ia mai. Wa tofu le atu ewa ai Vietnam, lalu o wai. O ia ila mio pa o Samoa. Ia mana tama whanau, ia se teimi tātou talanoa fo I le nā lava mata upo lo wha solo pēr le suenga. Ai o te wawai atu le TV9 na Australia o lo o tele le lato update ia whapena foi ia le whaasala wina o mata upu e winga le suenga le nā le maliu le li Lorenzo le malu I totonu o Homan Chin City o le taulanga leo Vietnam ia ma le una o tangata I no atu whaatupu le whaalawe I le ao te a o tumu tangata. E fōringa mai fōi le o le upu whaperitania inexperience.
ele I lava se malama lele I ai I nei mea ta o organized crime ia po faunga foi ma tūlanga o fuafuanga whatupu whalawelave a mene I o meo kengi ma fua I le tele o mele tupe ele lea le malo si anga o whala au whaasaina ia whapena foi le tamau a inga e maua I le soli tu la fono whatalofa la ia lea ma whaaturo foi le pa ia o le tawhtolu o le tātou o tunu tūlanga whalupe masani o pa ia ma mamalu whaale malo pa ia foi ma mamalu whaale anga nu ia ai matua le tuu ia te utau I pa ia ma mamalu whaale atua a wale ngā luenga pa ia o le tala inga o le mori mau o ke wiso ina ia wha kerisi anu ina ia le soifua o tangata uma ale mele inge e o whakasi ale wha kerisi anu ia ma le wha ki a polo ele se e sa o whatasi a mea nai lua le talitonunga ina ia manu malo le mori mau a ke wiso Fatalo foi tabab tina matu o le tunu malu lava le soifu o la le alo foi talo ya mata po mai favor o tama fa na o Samoa ai me se fu le dei au foi nga luenga fatalo fatu ya to lo to po ia ma volunga tu asina sina o le atunu I mauta malawa fa pena fo I falo tangata matutua ia mai se fo I mauta ngase o lo whaatau to liai ia ono o mai fo I o le tino I whalefu ma pulusi o to whanga o le tatalo le a tau severa ina ia lo whangia le tua wha fo I lo to malos ia whapena fo I o na whaatalo whatuai tamama tina matutua o le whalapupotonga lea ua ta ua nei o le whaliu nei le la ia o le whalapupotonga le da whapitoa lava mo I la tau ta mamtina matua iena malanga mai Samoa na manuia I le tātou whidaunga fo I leo le sitseni sitseni New Zealand lea na avesea mai a I tātou I la whiwsalau valus fulma le lua I la sus fulma le wha o se te mai le mawhaina ngalo ia tia ia a lea lana tātou toi whinau o tua iloa ina ua manu malo le sei ale ali I whaipule maoli ma le lalotonga ia te anau tu iono ma maua iloa le amano e toi whinau ina I le pili le nao ia ma tātou manu malo ai o le tau mawhainga le nā le atunu ua atoa e tau wala atu le tawhatolu lea sa tātou whinau e nei ma tufa ma saini a tātou whinaunga ia mawhaia tātou mori mautu ngutu ma mori mautu stusia I luma o le paremene mo I lātou uma na soifua mai le aso mua o Ian Waris I le tausanga afiv se lau luas fulma le wha so I o atu le aso mua o Ian Waris afe iwa se lau afe iwa se lau wha se fulma le iwa ia mana tuala o lo o tatala pe le natu la fono e leba fai e New Zealand ma le pale mene o New Zealand le na pasia ai ma tu ina mai le avanoa le mo Samoa e le ma fai o na toe tapunia. That piece of legislation will stay and remain open for all Samoans to use. Poi tato uma o te whawhitai le atua Samoa le avanoa. O te awai ai to tono whinaunga nei, a vea, ma whonga le whono whautua Samoa. Le tawhatolu le nā mō I tātou uma le lau tele o le atunuu, ea ele ngā telefono whautua Samoa. Whapena fo I le whono a te tai o atu moto o Pacific Leaders Forum. Ia, le sa tu lai malosi mai ai. Ia le telenga lulu muenga, teli ai Edwin Puni. Ia whapea fo I le fionga. Ia tofilau, Esther tofilau. Ia me se fo I le sa avea ma foi pule sili o le televou I lona fo I vai tau tono al mau tafono ma le palemene o Samoa. Le fionga I le loli ia fe pule ai semi pule ai. Ia ma le faletua ia sene. Ia ese le tau o na finunga. Ia a o tula I mai fo I le fionga le toto li ia tofilau Ted Stanley
o le te fono le fono fautua. O mea la ia, o ngā ioinga ma mata upu ia whapea, e ese le tā ua, awa o le a vea nā matala whaasolopito, o lou fo i soifua, ma lou fo i vai tau, ma mea na tutupu ai, se ia o lava fo i no mai nisi au ngā tūpulanga. Ia manisi fo i tu la fono fau e taunu mai, e tala whea ngai le lei fo i ma lou tau taimi e whina wina ai nā mata upu. Ia vasi lola ia le la lau bena whai mo le atunu. Le au fia lau i loa le o mai, e tau i maa mai ma ngutu leanga mai i mea whai. Ia le la le paule la. Se mau mea, e tau o i e tau. Leanga o le tātou tiute, ma le tāwha i oi le nei o le whaalau i loa mene i le atunu, ua mise nai tamam tina mātua mo le lātou whaafunganga. Ina ia manino ai ma mālama lama i ai. O afsiri. A whea lala o li inga. Se i o. Au mai se sau mōlia, mai se oso. A wā le tāpua inga le atunu u lea o lo whai atu nei. Ia, vi ia le atua, a wā, ele o se vi inga o stanga tole vi inga o le atua, a ua wha ngā ina i tātou e le atua, e whai mana a upenga ma mea whai ngā ruenga. Tātou te o ai e whi nau ma wha ngā, le tō wha lea na utu mai le atua, ma le tāpua inga ma malu o tinamu ta mā mātutua lea o lo tāpua i mai. Tātou te o e whai ele wha soa nā mo moli le tō wha le nā, a inga ia ma tapa au ma le mamalu o le atunu. A whi mai le whatalofa mo i lātou uma. O woba pa aga le ia tau sa vea me se le Radio Samoa. Ia i lātou o uso matua whawhine i lunga o le tātou api o fōlinga. Ia po le tātou penga ta whailangi fō i Facebook page mo le tātou YouTube channel. Whawhitai lo tau wanga le lei. E le ti ngāu tau whafonga le whawsanga i mali a tau sa vea ono aso le vai aso. Na o lo tau wafe mai, ma whaafetai, ma whaamanuia mai. Whaafetai tele lava, tau no maile tō whina a mei a vito. Ta alofa a mei, ma alo le soifua manuia. Ia, whapena fo i le tapu i ngā sio lātou a inga mai Brisbane, Australia. Ia, whata alofa atu fo i lai whale ava, la ulu whaumalu. Ta alofa lava malo le soifua manuia wha mai. Mātou mata atu i palauli i whale wha i le motu tele i apu le ono i sa la whai. Malo le soifua manuia li i la whai whale ava. Malo le soifua manuia atu i o tātu ainga. I le itu malo si o palauli. I le motele sa la fai. So fatasi Maureen Tufele, talofa lava. I'm sure she's watching from American Samoa or back to LA in California. Also, let the Hans Webster, and his lovely wife and family and children are watching you, Seville, from Perth in Western Australia, and it's 9:26 a.m. in Perth. Talo fatu Hans, balole soi fo manuia ia te oi, ia fa perfo ia sio a inga. O le sunga ia Andrew, talo va Andrew, oi fa oli Andrew. Asan, malo lova soi fo Andrew, talo fatu, watching you from Henderson High School, my old Henderson High School. Ia, na. Fatalo fatu au sange a siosi, o mai mo mai Melbourne, Australia, e ria level le weekend ia te oe, ia masio tō fo i ainga, tātou ainga uma o lo alalam papa au le steto vito ria i Meleponi. O le tabaita i o sia, talofa a sia tongiola fa mai. O le mātou te tapua i atu severe i o whaiva i le pitanu o Hayward in San Francisco, California. Talo whae. Malolo soifua peau si osi tauti. Oia. Mai o oso i fwoi lunga ka malo peau. Talo wha peau.
alo le soifumunuia ia alo fatu fo'i i siou tamā e Pekopo Bishop Siosi Tauti ia ma le faletua ia e maise fo'i iuso matua fa'afine ma le tatou aiga atoa i moata'a ma le waurota pele i navu i vaivase lano mose talofa lano malo le soifumunuia ia fo'i le weekend ia te oe o fonga fale oi fonga fale lele ia maloli so i fumuia ia fa pe fo i Sam malo Sam Johnny ia fa pe fo i le uso a Sao Leone new a fa ese to tele to le wanga i mai lunga fa malo lova fa talo fo i le tu fine a miti soli mai mo mai i na Palmdale California wanga i mai le to atele di o le au Amerika li ya o mai to Donald Trump po Donald Trump ma posua lupe batasila alo lava le soifumuia ya te oe le to ina ya famai o lea matu te i le fale inga o le fale whainga ruenga o Mr. Chips East Tamaki ya paduia tele li le tapua inga ya me se fo inga ruenga lo whenga iai mautou ya Mr. Chips i nai Mr. East Tamaki Tito Loa malole soifumuia vaftai fo i le tapua mai malole fa malosi le nei weekend o le aso nei tauna malolo umai tangata ma saidi i di malosi fo i le tamaita i tamali i Frenton talo for lava alo le on sai ngā ruenga o le nei fo i vaiaso ia a land lo fo i maleva o lo uso ia Istanbul K4V fa mai talo for brother alo soifua touched boots in Iraq and the heat is on resting then starting operations ia vevela tele le taua koso mai le vaenga le na sai mako ia ma ia vakulo vaga ko ke o Iran fatalo fatu ia Istanbul ia man via foi o mana Yusuf fita lo o to ia i Turkey fatalo fa menino o menino leitu ave po o leitu vai i ala watching you severe from Brisbane Australia ia lo fatu mo o mo su to ainga ti lamos telesefo ia va perfo i leuso ya pediamina Alfonso, watching you severe from Sydney, Australia. Yeah, when we are telling you if I le dei vai aso o le sunga ya vai talo fa vai malo le so fom via ya fa pena fo i pastor fule ya lui ali ile fa le dei vai aso i le sunga ile ali fai fe au tofi lau sulu i fale ese fia me si pia talo fa lava fa ftai le mafuta mai le nanga ma le tututole nga kakala ko le mea lele uma mai lo i lunga le totele ya fa mai ia le tabaita i so paima talo fa so paima pesa leli watching you from Kalihi in Hawaii talo fa ia alo fa fo i le fa au i le sunga ya tinitali ya fa pe fo i ia le fa le tua le no fa alo ma le a ingali ia mese le kalesia le fakasa le sunga le toina fatalo fatu le tato por kalabe le ato seve male to ate le tato wa ingalo lalam papa au Kalihi nisi o tato wa ingalo lalam papa au Maui o lato o lo ai ina i la ie le anga ia tu le North Shore hale ivas yo o tu lima i kui lima ia fa perfo i ba o i hale iva tele i lato ia ala i lato fa mai vai it's 6:37 p.m. in Los Angeles, California. To le pai malo Anthony Stone tal of love watching you from Sydney le atoa ia fa perfo i le so ia noa fa auta watching you from Melbourne, Australia. Ia, ione tabali i le pua, fatalo fatu le sunga le whawhiangainga, ia, whapea fo il tamaita i o mei toi lolo ti tu ia.
Talofa lava. Alo sui fu we are watching you from Melbourne, Australia. Ia fa pe fo ile tamo. Johnny Lolly. Talofa Johnny Lolly. Malole sui fu ia. Ia fa pe fo i Hendo Vaenga. Talofa lava. Fa aftai le mafuta mai. O Ananeti. Talofa lava. Fa aftai le mafuta mai. Ia fa pe fo ia tau va fulutasi, fulutusi, isi fu ingo ia kangaka ia ana tamali i le pua, talo falava i le sunga le whawhengainga. Jean Collins Bursell, where are you from, Jean? Ia, whamai. Mai, talo fasavea, o sunga le ataua. We're watching you from Puyallup, Tacoma, Seattle, Washington State, watching the House of Faith in Samoa. Okay, talo fai. Ia, alo lava whaaftei le mafuta mai. O mai la utala i le tai au ne, o tōsi sila mai o le whai le suki o le tōninga le whono whautua Samoa i au ki lani nei. Sa tani malo ai le whanu whautua whapena fo il whalapu putonga o le mapu maia, O se tasi o whalapu putonga ua matua tele i to tonu o Aukilani. Sa whatuina e nisi o tamali i ua tele tausanga ua mawai e fo manisi o whaife au o nisi sa ngā lulue mo maua o la tō whailonga i mea tau o whautuanga e tu i nātu i le tō tele o le atunu o e maua i ngā se ngase o le mawhauwhau, mental illness. Ia, ma mea tau meo addiction. Mea la ia tau addiction se be o le mele o le pele tupu, pele tupe, peti ngā ta longa whai tupe o le mawhai una tuu, ia me se foi o le ilatou e tangofia le ava malosi o le mawhai una tuu. Ia, o le ala le na. O le ala le whatuina o le fo i mafutanga ia po le fo i whalapu patonga. Tō tele ia ia whai au fo i ngā lue ai, ia mese fo i le whai a onga o le lātou a o wine to mai whapitoa. Ia, so se vaenga lava o lava i le me o le whatinoina au nanga mo le soifua maloloina. Nei la le tau le sau tau whafonga. Ia i le aso. Nafi ma le nei vai aso. Ia o tau fono lava le atudu. Ma whamanatu ia i le tātou tuinga. O le tuinga o le fulu. Ono le fui vai tau i o le sau o le tau malulu. Ma mai ia ngase. Pipisi o le fulu. O le kale. Ia le tale vivini. Mo le tale vivini valpe pe la ki vivini pe o le koko e ale moa. Ia, ele ngata ile na o le ngase o le misela o le koviti. Mea umana, o tuina le whatino le tae o le nei, la lava o lo whatino lava, ina le Cozy Club, marmalama le taulanga whatau i Mangele, Mangere Town Centre. E iai le roundabout, e se le roundabout la ilu matu i o le Mauta Samoa. Au le si roundabout le whafsa le lalo i tui titia whafsanga i ma le pack and say. O i nala o lo whatino ai, titilo tualo tu mai le tātou saini nā. Lai tumutumu mai ai Samoa, ia ma le tātou whale ia o lo whatau ai, ia le tātou talo Samoa, le koko Samoa, ia ma le tātou vai o le ola. Lo iai nā le whionga ia Salam Matua, Robbie Lawano, ia manai uso ia le ala taua, ia whapea fo'i, ia le whanau fo'i ia le uso ia Salam Matua, la tau le nā, ia nā olo, la tau whatau i nātu, ia matalo atu le atunu, o lo sao i matau le nā, pe a whai e te sau e whatau lau pe patalo. O le nāla o lo whai ele special le teimine nei. Lua pe patalo mo le 5 sfultala. Tolu pe patalo mo le 3 sfultala. O le special la le nā. Lei a tau o savea le nā o lo whaalu le teimine nei. A o tu atu lo matafutafu le whale i e.
ia lo ia ila le vasenga le na o le au ngā lulue o le fono fau a Samoa o lo ia i le tofa ia sau a inga a pena foi ia le sunga ia mataia fa pe foi ia le sunga ia moe fa wo ia po le sunga ia lufi la tau na tau te longo fia o le au le i o ngai ko inga ia mo la tau suki ngā o lo fai ia ma la tau ula falo la tau na o lo fa so ida le tau mafa a wai umalona fai lo tui a watu balau faspepa e te saulo i fafo ia ona piki lola ia lea o lau tau maftanga a umalau tau maftanga ave malau pusa me ai tele io o tau mafa mano mea maatango fiolo i ei tono le pusa lena a fai lai le faiso tui alu neia faiso tui na tui le fulu tui le koviti tui le misela siaki lo toto siaki lo suka mea umalavana o lo fatino ina. There are about 10 different agencies to assist you. You know, the administration of the flu injection or tu solitato immunization program a to la valida o faina faftai tuai ia te oe le tofide ia sauvao ma le mamalu fo i o le maftanga a le whalapoptonga le nei le mapu maia ia lo va lua ai ma le tatou fono fautua Samoa faftai atu lo fionga le titi fono le telenga ia kasiata ia atina eva ai ia le ali lo ia sinia ia kila dinei fa pena fo ile te mai tai lo ia ale fono fautua ia e penesa ia fa pe fo ia le fonga le fono telenga siata fa le malu pio vauliko ia fa pe fo le sui le fionga ia fui maono me le sea Rita o le sui fa lo tusi na ia fa pe fo le tatu tupe le fionga ia tu sani le fai ao ta fai langi ia ma le to ate lo le tatu maftanga le o au fatasi na ia mafai na tautua ina le tatu o tunu le fai o tuina o le nei tai ao fafta ia lofo i le tunu fafta i fasoa i le tunu walanga o mea nei e tau o tele tatu te o e sa ili manuia ona tatu o maila i le momori atu i le tunu wa uma le tātou ngā luenga sa wha mapopo mo ta pena ai ia le tuto o tasi o Samoa na sei mawai atu nei i le mauta o Samoa i mangele whafta iatu i le tāwhatolu o le tātou ngā luenga sa whai le ngā telefonu whawhutua o le pitola au fo i le fionga le tama le malo le konsula wao le tātou malo tuto o tasi le fionga ya Honorable His Excellency a femata palusalue fa po le lua ma le fatua ya i ono ya mese fo i le fionga i le sui konsula le fionga telesa Dorothy ya fa pe fo i le mamalu le official consula te le iba ai o po fe po o malanga po fe se me o ya ia le fionga i le Komesino fe fatawa inga. Ya. Ai le ngata lea. Ia le mamalu o ofisa te mai ta ia lana ia fa pe fo i le fionga ia tulu tufunga na nai. Avatu le fa malo i le ngā lulue. Ia ma le soso ni mai le tāpenanga. Ai le ngata lai lea. Ia o le maftanga a whaiwhe au so fatasi Samoa i au kilani nei, leo lo teitei whono ai le fionga i a patele Father Michael Enderman alipia, i a whapena fo i le mamalu o lau tau fo i saufa inga, i whawhianga inga, whawhti tele. I a levo lau o toe whailo i atu nei le tai au, whawhtai tu inga mala, Filemoni i tu inga mala, sa teita i le sauninga nei, i a whapea fo i le sunga i le toina. Ia pouli le fale whaftai Reverend Jonathan Ionatana pouli le fale te mou le nei awa noa tātou te whelo i fo i lo lo tau sanga talu o na tātou vā mamau ina ua umātou fo i le tātou vai teimi na tau tuai ma iai tono le komiti whafoe
o le tātou wa onga e pele le loto le kolisi o Samoa ia po tama mo teine tuai o le skopa na o tawina i le laumua i vai vase. That was so good to see you, brother Jonathan Paul le fale, yeah. A pea fo i le tō tele o le maftanga sa tātou iai. Whaftai atu i ta māma tina mātutua. O tau ia sa ngā i mai e whaile tui, ma o mai fo i nai o tau whanau ma le tūpulanga talavau. Ese le whawhiwhi ina o le loto ma le anganga. I lo tau sangi mai. Ina ia mawhai o na maua lea whamrianga. Io e, ta ua lava. So sa teimi, e maua ai se whamrianga whapea mō lea tunu. Mātou te fia e whaalawi lo atu. Ia ma whaatino. Ia lea fuafanga. E molola na tui oi. E saulo malau whasi pepa whapea na ia tau. Sa vali me le whafo whasino tu loa le tātou van le nā. Alu loa piki mai ei nā. Lau pusa me ai. E ave le whale. Ia la risi me siri atu. E le toi alu se tupe whaatau wais ia se tōna i mo le aso atai au. Sofina Kiso, Kose Talofalava, watching you from Perth, Western Australia as well. Talofai, ia tō tele fo yo tātou aingolo wa lalam papa au I Perth. So eina mātou tia. Talofalava, God bless, ia, whapea fo I Sapulu, Fale Sefulu.
Le la ua pia uma fiki lunga ka ko sound. Ia le la ko le mai ka ko sound. Ia. Fatalo fatu ia toti apoloina. Ia le la tato wo e tale pese le fa manuia tuai i le mamalu le tunu. E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha pe foi. Wha mata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha i loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Ua ova maliono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fsoso ani le ngaluenga le atua. E ala i le langolanguina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whianga inga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Wha fsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiaia ia inga whapitoa. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the ali ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki, manono apolima, Samoa. It's simple with 4 easy steps. I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o miliseng ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. Ia lelei, o le mea sini lea la o wawai atu. Sa tau whale tonu mai le tātou sound. Ia, aia, ua maua lelei mai la le tātou. E sao. Ia, le sa tau whale tonu ai ia le tātou. Ai toi whatalo whatu i le whafonga tāpua i mai i le tātou o tunu. I le whaua wina peo le tautua le nei a le siu fonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulu lima i vatolu a mo i au kilani, ma lei a tau o Savea, whambu mua Samoa wia lau tai au, ia whapena fo i le ala usu, i nisi fo i o ngā luenga o tiu te mawhaiva e masandi ai, ia o le tō tele lava, ia o le mapu mai i fale, ma maota, ma lawa, ma malolo le lei, ia ma saini ili i malosi fo i a wale sa pati i le asoa tai au. Ia whapena fo i ia ma le tulanga o le tāpenanga. Mo, ngā luenga fo i o le vai aso fo. Toi whatalo whaila ia te oe ta mamtina mātutua o le atunuu, ia aile ngata fo i lea. O le whasolonga o le tātou tui, o le tui le nā o lo wha solo pe le te mile nei, i le 96 Bader Drive i Mangele. O le Cosi Club le nai tawhita whatonu lava o le whale o leo leo. Whawsanga i tonu ama le roundabout. Ao leisi tū e tō mai ele Cosi Club leo lo whai ele tātou tui. Ao leisi tū, ia o lo tū mai ai le Pack and Save. A mai o na whailo tui, ia o na angat i atula ia lea. Ia e piki lau, ave lau whaspepal nau uma na whailo tui e whamauni ai. Ia o na angat i lo lea. E piki lau pusa mea ai. Talo fai, ia whatalo whatu lungo le api fo linga. Tātou Facebook page, ia whapea fo i male tātou YouTube channel. Lole on sai i ngā ruenga o lo whenga iai, ia maise o malo longa fo i o le nei vai aso. La tātou wo, se i tāle pese lea. E whaman bia tuai i le, pa ia maulunga o le atunu o lo o tāpuai i maota malawa i le so. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, the Prime Minister is reiterating the importance of a strong trans-Tasman partnership in the face of global uncertainty. Christopher Luxon has been meeting with Prime Minister Anthony Albanese, first attending an economic forum last night.
The pair are expected to hold a joint press conference early this afternoon. Luxon is also making the pitch for New Zealand to be involved in building infrastructure for the 2032 Brisbane Olympics. He says New Zealand and Australian leaders should be meeting once every year to maintain the strong relationship. Paramedics will soon be able to prescribe medicine, reducing wait lists and pressure on EDs. Isaiah Abedingo has more. Changes to the Medicines Act are set to allow paramedics to be designated prescribers. Training programs will be established to support paramedics in gaining the necessary qualifications. Health Minister Simeon Brown says the change is part of the government's focus on making better use of our workforce to improve healthcare. Simeon Brown says this enables paramedics to provide more complete care, particularly benefiting those in rural and remote areas. A man and a woman are in hospital after reports of a stabbing in central Auckland overnight. Police say emergency services were called to an apartment on Grays Avenue about 10:30, where two people had reportedly received stab wounds. The victims have moderate to serious injuries. Inspector Kai Shao says a 34-year-old was arrested at the scene without incidents. A coroner has found changes to the 2024 Water Run fundraising event likely wouldn't have prevented the death of Green MP Efiso Collins. The 49-year-old suffered a heart attack in Auckland's Komititanga Square in February 2024, just a week after his parliamentary maiden speech. Emily Ansell reports on the findings from coroner Janet Anderson, who has closed the inquiry. Collins was attending an event promoting safe drinking water in the Pacific. Anderson says the event's organisation was adequate, but recommends future event organisers delegate one person to familiarise themselves with the closest defibrillator. That's news. In sport, Tim Paine's keeping a clear head amongst a social media storm that's changed his life overnight. The All Whites defender surged to overnight fame on Instagram, going from less than 5,000 followers to more than 5 million in under 2 weeks. Paine says while he's aware of a marketing and endorsement arms race taking place, he's got a job to focus on. My full focus is training this morning. I've got England, number 4 in the world tomorrow to go and perform against, so that's where my head's at, that's what I'm worried about, and that's my next course of action. A long wait to feature in a Super Rugby playoff match is about to end for Crusaders prop Finlay Brewis. He'll start at Lucy's prop in this afternoon's qualifying final against the Blues in Christchurch. Brewis has required 4 shoulder surgeries, limiting him to just 16 Crusaders caps. That's sport. I'm Sandy Hodge. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mama
whawhati mai pe au o le au. Ua whaapenga lo umau whau whau. Tumau ia o e whaawawau. Le yupitai susulu pea oe. Se ita umawhai ia ona o moe. Pe mawhai ai ea ona ngalo atu oe. Ilo uanganga malo ufa amoe moe. Tau sangi mai o manu I funga o la au. Ae whawhati mai pe au o le au. Ua whaapenga lo umau whau whau. Tumau ia oe e whaawawau. Le yupitai susulu pea oe. Se ita umawhai ia ona o moe. Pe mawhai ai ea ona ngalo atu oe. Ilo uanganga malo ufa amoe moe. Tau sangi mai o manu I funga o la au. Ae whawhati mai pe au o le au. Ua whaapenga lo umau whau whau. Tumau ia oe e whaawawau. Tumau ia oe e whaawawau. Ia, lelei o lea ua mai o na to e seki lelei le tātou microphone. Ia, e mai se po ia le switch le na tau wha le tonu I. Ia, o whaingare ki Apollo. Ai ua lea. Whawhetai o lea ua to e ola lei mai ia le tātou masini. Ia, ma to e whatalo whatuai. Ia, ma whai marmarkako I puki. Sunga lau fili moli ia whapea foi e seta tango moa a lole on sai ia e mese foi te mai tai sina leo ia ma so le mulu sa vau pasene Fatalo fatu Fale Baker ia watching you from Strathmore, Wellington, right at where the airport is. Hey, am I right? Yeah, saola ia. Fatalo fatu le fionga tau le papa ia po le fionga fo ia Leo Pepe, William Leo Pepe, ia whapena fo ipe awha o e kafkafange, ia lau king o roof. But we love the weekend, ia te o le uso, ia tau uso atu lau fionga, ia watu taulangi, o le sunga ia mafutanga pes tata ma le langi.
Watching you Severa from Melbourne, Australia. Ia, malo le soifomanuia, whapena foi, ia le sunga ia le vau. Malaysia, ia, o loo mai mo mai I le tātou I tū malo le anua maa I lufi lufi. Ia, alo fatu I o tātou ainga, ma uo mai masani lufi lufi. Ia, whapena foi sa lua fata. Te leo tātou ainga I na... I le tu malo fa solo atu ai lava se yo fo I fale fa ia ma fale apuna atalo fatu le vau malo le so fo mduia ia fa per fo ia Peter Stowers 5748 watching you severe from where ia ele lopo felmele mai bo maile so ia Peter Stowers atalo fatu fo ile sunga ya Hans Webster male ainga I Perth, Western Australia. O Fitzmanu lungia, alo le soifumluia. Mato mata matapua yatu me veva ku ngei Manukau City in Ramada. Okay. It's the restaurant just down the road from the radio station here. O lua, mtarofa lua I moa, sila. Aloha from Hawaii, tarofa lava malo se fumruia. Aloha to you as well. Sao Leone, New Afaese. Ia fa perfoi ia le sunga. Tamaita yo Mary Carraro. Watching you from Denver, Colorado in the United States. So le kawhiwhia ma maon mea rea. Mai mo mai eile tō tele. Jane Vainga au, Australia. Watching you from Sydney le atoa. Whaftai Jane, ia, whapefo ia Ofeira. Ofeira, mai lora sa whamuruia, o whea lea, o lo mai mo mai ai ia Ofeira. Ia whapefo ia Sailau Muripola, ia o leo so ia Lui, Kunwaiu, ia whapefo ia Paki Afualo Tongangae. Ia, lewa, leo koi on, mai sia kako a mio Lenga o le tātou board, le male panel le ele te me filiki e fo le switch. Pe ia fo le kango I sisi eu le me fo ngati. Ia ngala, ia. Ai, ele nei vai aso atoa wa o le asto na I la to wi e tawa fa I manatu malangona. O mea na tutupu le na vai aso o tuana yatu. O ngā luenga, o ngā iuinga, o tā ngata, o tala ngata na whai. Tala fai mai o matala fai mai hisi au ia matala fai atu ele ia tau savea ona e fa masino la ia le po o atala sa ai to e fa manatu ia te o lo mo le tatu talo Samoa o lo fa tawina I luma o le numero ivas full male ono Bader Drive I mangele o le si tu e ia le pack and save out le si tu la tu tilo tu o lo tu mai le sign o le talo Samoa o lo iai na la fionga ya salama tua Robbie la wano masiana whanau. Ia whapena foi le uso ya ala taua. Ia lo whataua I nā le talo, whataua I le tātou vai o le ola, whataua I nā ma le tātou wha ausi. Ia o le keke pua a tau ili ili, ia le whatau ton. Ia lo tumutumu ai, ia o le aso le tuinga. O le aso e whai ai le tui o le misela, o le tui o le koviti, ia whapena foi ia le tui. Mo le ngase o le fulu. A whai lai le kuinga oe, ia kaulanga alu oe. Whai e lau tui, e whai a fua, a umana whai le tui, siaki e foi ma lau toto mawalunga, siaki ai ma le mawalunga o le suka o lo oi lau toto, siaki e foi ma lau mamafa, po la le koe ngā mamafa le ngawa e mamafa ai. Ioe, e fo I la tau o lo iai I nā oisi agencies ese. Ia o lo tau mawhai e fesoso ani atu. Ngase o le mawhau. Fa mai ia tala sato raka. Pea ngai pēla o Mike, pe umau kuai mai la oe. Leu koe ola leisia kaku wāmio. O whafou peni, talo whalava, malole soifo mruia. Ia whapea fo I Vili Solia. To tele o tau lewa o le sunga lui talo flava ia le o seki ka ko ia le umuna to e
whaola leile tātou switch lea. Ai, anga I peo le o whaia le tātou tuile na, Italia sia opo, watching you from Palo Alto, California in the USA. Franco Sidiala e talofa uso, whamai. Whaamrui atu le tātou kango ava, ia le lei whaafitai lava. Ia o le uso ia si unga a toe. Watching you from Spokane, Western Australia. It's 7:22 p.m. on Friday evening in Washington. Ia sa o le lei. Alo. Ia whamai ia Franco Sidia. Kwa mai kere so lo suki. Whaki o le suki lea. O le tōninga lea ale whono whautua a Samoa I au ki lani New Zealand nei. Ia, ma o lo o mātou ngā ruru e whatasi ma le whalapaputonga e tau o le mapu maia. O le vanga le whaia me o whautuanga fo I tangata ia ua whoro e le masingi ua le ma whaia o le ka ofi o le maua le sifuka la o so le masingi. Le masingi fo le omi ma popo. Talofa Ben Hurt, my lord so for Maria. Ia fa pe fo le usa Sam Johnny. Ia o lo o whaia la le tuinga le na. Mo le fulu, ia fa pe fo I isi ngase I le numera. Ivas fulma le ono, Bader Drive in Mangere Town Centre. Alu ye na, fa tau I fo I masau kankalo fo le Samoa, o le pepatalo Samoa. Fa talo fatu ia liu taleni fa pe fo I lio au waa. Malo lio, malo se fumduia, le vapolo pauli yoelu unga po. Alo. Ai, ile nei lava yasu e tu sai male whamna tuino le tātou tūtotas. Ile ngata I Samoa, ai whapena fo I nei au ki lani. O se matuava ainga matau tia na o iai. Ua toe pei le tātou tūtotasi le nei o le ono wha. O le tūtotasi o le ono sifultau sanga. Le ono sifultau sanga fo le lena vevesi ai. Ina ua tula I mai ia. Tula mai ia le fionga de sa whapito e vea ma palemia. Le ulua I palemia tamai tai mua lea I le talafa solpito Samoa. Ai lo lomi e lo fo I male ono sfultala. Taimi mua lea. Wa lo lomi ai le ono sfultala. Wa le 5 sefulu. Ai ono se fulu. Whae longa ai le ono se fulu tau sanga. O le matua o le tuto tasi o le tātou o tunua. E se fo I le tumu na iai. A wana fio mai le fionga. I le sao whapito o le tumai tai pāremia. Ia ma whatino ai le tātou ava whapitoa. Ma ia sao noa whapitoa ai I le a fo I wheiloa inga. I le maota o Samoa. Ai o le urua O le urua tuto tasi foi lea le fionga I le konsula o au le tātou malo Samoa. E se le tāua te leo ia taimi whapitoa. Ia ai o te whaftai e fo ia u lātou ono o awanoa le lei sa whai. Samoa. Sa avea I fo ia ma tulai e te tai le fono ale atunu I le tele o nei tau sanga le fono fautua. Ia, wa alu suanga le vatele, ia whapena fo I tūlanga o le fesuia inga. O le ape foe, ia whapea fo I le auwa. Ia, a o lo o whaia pēr le nātou tua I le atunu. Ia le alau tūla I mai I le si komiti fau. Ia, o le tāua o le ngā lulu e whatas. Ele o ni tōwhinga tātou te vivi e se tangata me mitai se tangata lea. O tōwhinga e whai ina ia tau tua I le atunu. Whai e iso usao I le atunu. Ele o ngā olo kau ai maa. Ma e whai upu mai I tangata o lo whaia ia le maftanga. Ai keri kaonga ma I e kongi sau maa ma velu.
Toi ngā tangata whapena, tate whiwhia whaalata mai fo le lea se i whai. E pāi se mea masaua se i karianga i le awa. Le nā awa mea nā tupu toi ngā tangata whapena. Ia, whatalo whatu, ia liu tāleni o le wapolo, whapea fo ia Junior Crichton, malole so for Maria, watching you from Australia. Talo whai, ia malo. O le, se bainga mātango fie, ai e tea fo i le teimi o whaingo sauninga lotu, ai mese i Samoa. E malingi le mui wha loi mata. Loi mata o le fia, loi mata fo i te toe mawhau ai, talo whai le teimi o whaapolonga ma whaakolone i tātou. Whamai e tuu mumusu le pō, tō i ina ma olo mātutua. E sa ili le vau, sa ili po whē mawai tātou. Ia matua i whaapolonga, tō i ina ma olo mātutua. E o nai lo mātutua i tua vau, mamoli ia se apakalo po o se whaalifu e su e me o iei o lātou taito o lua. Lea o lo whaasanga tau i a New Zealand. O toi mawhauwhau atu e le lewanei ana o awhe mai i le manga tolu le nā e alua i le awala i le fifi malifa. Ma le no whanga sata ua whapea o i tonu ana pa ai ia tupua tamasese ina ua tangata valeina. Leo New Zealand. Ia malesi to aiva o matai ma tupulanga talavou po o se au manga na tamo mo e atu ma whaapa i lunga o le tama ainga. I le aso luas fulma le iva o le masina o te sema. Nina tupu o le whaalavelea ina ua toe whaafo i atu. Ia o saule savali lea file mu fo lea e o i tai e whaatalitali o F. Nelson lea ua toe whaafo i mai. Sa whaunu ua i nei i New Zealand. Nau na whafole i namo tūtū mo whapela o talatalo whai. Ai se a ua le whaatū ai se maa whaamanatu i le mea lea. Ia lea lau whaatu saoa. Ioi. I la utu ua lalo le nāma le tuu mumusu i lau fionga le li pāremia. Ia manatua le tama ainga. Whaftai le whaalalo mawalunga le ua whai le aso lea. A o i tonu na masaa i le toto, whaatu o i se maa. Ia whai ma whaamanutunga i loto ma nganga o tūpulanga o le so tai ao malua. So that piece of history will never disappear from our minds, soul, and heart. Not only us today, but generations to come. Mai tatau ai foi, ona toe whaatūlanga se tūlafono. E ele tūlafono lo whai New Zealand ta o le Heritage Protection Legislation. Po le Heritage Protection Preservation Bill. Lale winga o lea tūlafono au tū a New Zealand. O le tūlafono le na whaia. Ina ia mawhai o na pui ai taonga ma mea tōtino a Māori. Langa o lae si pela mai le whaavae. The 3 principles of the Treaty of Waitangi. E la lango mai Māori e au mai lo lato lango ia New Zealand ina ia whau. Ina ia whausia ma whatuina se malo temokalas. In return, New Zealand and the Crown will protect Māori taonga and Māori history and Māori artifacts, Māori land, culture and traditions. Wa vai lai le matele tau te la melena. Melena ele so ona whaia lava le malo New Zealand. Le talepe pe so sofa pe whaaleanga landmarks. Na o le mea atiri ai o na puipuia pe ilau i le Mount Eden ma le maunga tūtasi le la au tūtasi le na tū ai a le whanga la kua le si kangaka iri la lo la au. Ia la o kūkua pise me valea nga.
Ja, le Mount Eden wale. Le One Tree Hill. Wai. Ja, la wale it's a One Tree Hill. Our No Tree Hill le mea la wai nei. Ya wai ina matua whale pui al nata malo. Lango le la bea I lalo I. Ale mea fo lana e tau na whai a Samoa. No fionga le li pārmia. Te talo atu. Matu ua lalo atu. I awhea ne I ai le whato whala inga ala ua fionga pe a iei se teimi. Nioi. A iei se teimi pe tala fionga I fo I malau whato whala inga. Malau whautanga mamao. Ina ia whaia se tu la whono e pui ai mea sina nei. Ma mea e tupito ma tu mati e ai Samoa I lona tala whasolpito. Mo se whatita ingala. Le te tau ona iei o se maa I nā. A o whio iei le whato whala inga alaua fionga. I le te tai o le atunu. E toi whamanatu mai ai ia I tātou le tau o tele. O le tātou tae au o le tau tonga. Malo tātou tūto tas. Na whataua I le toto basa. E te tau oi foi. Awai le tala whasolopito. E to aiva isi matai ma isi tangata na mali liu whatasi I lava I. So, in other words, this is a massacre. A mass murder by the New Zealand police. Se fulu ai tangata na whioti, ia tau le mea lea as a massacre. Mass murder. Ai le ai se maa wha manatu e tuai. Nā ona ave I le teu I le pea. Ai le ise maa e tuai masuafa mai ngoa o I la tou e to aiva na whalo whatasi e le soifua. I le alo lofa I le tama ainga. Na watu la toa ma whao ma whapau ia I lunga. Ai se wawai, o le rauinga. Ele mamao se mea na whana mai e tangata nei. Ma le whana ta vili la le tau ta ua nei le pese fo lea. Ia nā se manatu, ma se tu ua lalo e mamoli atu. E tā ua I fo I a ingo o I la tau nei e to iwa na mali liwa I. Mai loa I fo I e la tau a inga e o mai le teimile nei o leo. E leo o wha lawi loa ina. And these 9 other Matai and people that died on that day when they came to protect the body of Tama Ainga, Tupua Tapasese, from any more gun shots. Tano whai I le osi ngā taulanga. A leo o tātou whaangaloina. Ma o te pese pēr ma wha manatu pēr le nei vaenga ina ia tāua ma tāua pēr. Se iau o lawa ina whaatū se maa. Mai, le mafu angalale nā, o le mawhaio na pui puia o le mauta whono tuai lea na iai tala I lalo. O ina le a matanga, o le vā o le whangatia I le vā o la auli. Ma le na pāle mia le nawa I teimi le sunga tula e pasa I lele. O le teimi tonu ale na. Na ma le pe le fale le na. Ina ua le usiu sta I wa e fo I la auli le vai teimi le na. Awa umana fai le ma tala noanga ma le ma whilo inga. O I loa ai o le a tala le fale le na I lalo. Sau fai atu ai le sunga lauli. O la o fautuanga ma la o tu o lalo le la vatu. Ia te oe lo uso. A o vea nao, la uli ma fonfte lai. A o seisi foi. Te fautua ina tula epa, e le ta tau o na tala I lalo le fale le na. E sile fia la uli o le maota le na. E o mai le teimi le nei, e leilo atu e mata. O le tangata. The physical eye cannot see
What's inside that house? I know from talai alau. Le mawhai e mata o le tangata nei loa atu mea lea le anu fale o lo i tonu o le mauta lea le atala i lalo. E te sila fia lau. O lo o whaalango lango ai a nganga o mauli o tātou waunga ata ma uma matina ma i lātou uma sase e o le whonu whaavai tu tonu o le mauta lea na sa ili e le tō whaapena ma upo le atunu uma lona tūtō tasi. Lea tā o oto uma i te tonu i a nganga ia. Tātou te leo vai atu e, a lai tu mai i yo. E tofu uma ma le pou o lai whalango lango o mai tangata nei. Tō i ina nei, to toa. Na sa ili lo lātou toto, sa ili i le lātou whaaunu ua, ma le lātou polonga i mena whaia New Zealand. O lo o iai te tonu yo. E le tuu au no ina le mauta le i le ao, ma tō ma le pou. E whono i ai le ilo atu tangata. Peo le upu foi lea a le tunu. E ei manu e whaia lātou whono maitu. E whono ta auto oto. E le ilo atu e mata o le tangata. A o le mea le nā o lai whai. Lai sa whawhai. Mano fuia e a nganga o to ina nei talo whai. I whai unga tuli tangata. Na whaia, wawailai. Wa tuli ese to ina, talepe lau le whale. Au nei to ese to ina e to e whaalango lango ma se a nganga e to e sau i tono le mauta lea. Sa ma malu ai tia whau. Tasina nā mea wala ina tūla i meile tele o whaala vilawe i le tunu ure nei. Ma upu whai o le malole nei. Aise, ma fua mai. I sā ma vavau tala talanga tā o le malai lea i tia whau. Ma le maota lea. Na sa ili malo ai Samoa mo na te tai wa whai i langi le tuli ngasia. Ale mea tonu ale na. Na vai loa ma le whangatia. Ma mata loa ona tu lai la auli. Ma sila to toa i mea ia he whai. Ua poto lana tō wha. Ua au ma nganga o tangata nei. Sa ano nofo i li whale. Mai lole lei e toa ina nei. Sa whi nau la auli mo i la tau. O le maota lea, sa sa ili malo ai, lea ua mapu ma ia ia nganga ma mauli o to, ina ma ola matua ia. A le ua tuli ese i la tau ma le maota. Ta lepe i lalo le maota sa mapu ma ia i le ao ma le po. O i, sa fono ai, to ina ewi ina uma lātou soifua wa tā otro i tia sa a ua avea le maota lea. Ma whaatupu nuu, ma whaatupu manatu, ma whaatupu tō whā. Ia i lātou uma e anga i mai le maota fau lele o le palme. Lai mga ringa whai fuole, le whale o ko inga maloa makua. E alua matau ilo ma fau i le maota lea. Ia a o le talaina foi le mauta lea. Sa ile teimi sa o sia tua ile. E mole no ui whaamsinonga sa whaia. Na oso i foi au tafa ma usa vali e tua i te tono. Na au la ngona ai. Le pa ia ma le mamalu o le pāu o le mauta. Na ulo le leia la i tangata i tono le mauta lea. Ioi, na ulo le lei, le bafo anga na leo na o, langona le mea lea, peye pa i maise tangata i a te oe, peye sa ua fo i lea, lau tilo i le pou, e peye o la te vai i ni tangata.
Ma o te whawhetai au I le tua. That I felt this kind of experiment. And I was there. I could feel like somebody sitting in front of me. Ole maota e mamalu. E ave uma I ai taulangi mapa ia o sā mawhainga o le maota lea. O tō wawa aila I le mea ua tupu I le tangata na whaia le whaatonunga e talepe lau le maota a turi ese tō ina mau lātu wanganga ia na se ei tonu I ma mapu I ai. Te lole lātou tala na whai. Talo whai. E tala loa musu musu o le anganga e lisi anganga. Dele ua tū le whai la I le mauta whono fau. Awa lava si nei mea tātou te api. Ma tapua I atu ai. I mea lai whai mai te tonu o le mauta whono fau. Ia ai mana tuala. O le mauta whono fau fōne la. O le sailinga tupe. Ala auli nāru I Australia. Le mea le nā. Ua pei. Ua tafi e sea le mamalu o tia whau. I tonu o tangata nei na whaia mea nei. Alua I lo mawhau whau mo whapea tawhewhi. Ua ngalo I le awali ia. Taulangi o le atunu o le nei. O Samoa o le au mamala. Ao o mai le wala au o le tua. Wana o le tino. E toi fo I le ele ma le palapala. A o le nganga o le tangata e ola pea. O tunga mau ma mea uma I e whai nei e. Wa whai e whanua tanu ma mea whapena. Wa ave I tangata, wa whai o se whanua whai tasi o le malo. E ave I tangata e tanua. O mea paparang. Ioi. O mea paparang. O le tunu ule nei. O le ale wala ua le atua. E tanu oe ilu mawhale. E wha manatu mai ai ia I tātou. O le tino ua mate au le anganga o lo ola pea. Ma wawa ai mai tātou mea valea I e whai. Ma wha tonu mai I ala I le anganga. Le ainga le nei. Sa masani foi ona ave I tua whale. Le ale ma fau whaunga sa iai. O I la tau I o puni matangi. O le malua papa lea. E ta oto I tua. E wawa ai mai I luma. Ma pui mai. O tau tua. O anganga o tātou mātua. Me ala na utali tonu. Ua sasi le whautautanga le to ina leo tu lepa. E tuai ai whai mai. Wa ngalo ia I la tau. Le tā ua o le maota lea. O I sa fili ai le tō whā. Sa fili tā nganga ai le moe. Ma moli atu. I ea na muli mai te tonu o le maota I tia whau. Whale whono fau lea na whai nei. O sa nā le avea o le maota lea. Lea wa tulai mai ai, mea ia tulai mai nei. Wa le mautonu ai, ma le leini me whaatino. Me vesi. Ai sea. E le o toi file mu, le loto o le tangata. I wa atia le ti apolo.
Leanga mamala. Tō I ina ia ma le lātou tō whā ma upo le atu nuule. Nei lofo I tō ina ia. E ile meo le atu la I mai ma tupu. Ma le ala fo ile nana tau muri umai nganga o tō ina ia. Pui la uli, ma fafanga le tō whā la uli. Ia tū la I la uli e tai le atu nuule nei. Nanga safi nau mo ia ina ia whā tū mawina. Le lātou mauta mālolo. Ia. E te tau I ite ma e tau māsalo mia. Ia mea ia na tutupu I tia whafu. E matau tia. Tele tangata tātou te fia whawhitai iai I le tāpenanga. Le komiti whafoi lea sa au wawa I atu iai, le komiti o ngā iuinga, komiti o ngā ruenga, komiti o tālonga, fuafuanga uma, whawhitai le raudi al maria toa sa ia. Whapoto mai I lātou ma mamoli iai le whawhitai tele. Ta whewhe la I ni tāpenanga o le ono sifulma le 5 tausanga le tausanga 4. Au te fia whaafetai, whaapitoa. Pā whai o whaafonga mai ia le whaululunga. O le officer o le palemia. The Chief Executive Officer of the Prime Minister's Department. I le tō whā ia angawhili. Toi mano Shem leo. Whafte atu I le tō whā ma le whautanga. Whafte atu le toa whi malie o le whautanga. O le toa whi malie fo I lea. Ma le lava tā pena. Na mamalu ai le momoli ina o le savali ale malo. Le fionga leo mamalu o le malo malana masiofo. Sui le fono sui tofia. Mau lātou whalitua. Le fionga le li pare mia ma le whalitua. I tū taua ngai uma o le malo malona tā whatolu. A wale ka peneta. Sui mamalu o le pare mene. Whapena fo I le fionga le whongftelai ma le sui whongftelai. Ai a le fionga I le whamasino sili. Ma le Palestine o le whamasinonga o whanua maswafa. Ripta mai tai uma o le whamasinonga. Whaftai atu anga whili. Whawhetai tā pena. E le ngata I le tātou vāna nofo I le tātou ngangana. Ai whapena fo I le tāpena I le ngangana peretania. E whawhiloa I ai malo. Whai mai whawao malo. Eo. Tasi lea tangata o te fia tāpena I ai wālanga I sila fia fo E le tino. O whaiva ia. O le tū le tō. E whea ngai ma malo, e whea ngai ma le atunu. Ma malo whe talo loai. Malo ma inga whe ngā soloai. E whape nā fōi. Pea o ina whaafsanga I ma whai ngā malo. A lota pena, whamanuia le tua. Ma ia utu mai le langi. Le whautanga e mawhai o na puipuia ma tausia ai le mamalu. Pea o ina whaasoa e whai ma whafonga anga o le malo. E so staimi. Inga ngana uma e lua. Ngana Samoa. Whapea fo I le ngana. Whapere tania. Talo fatu Franco Sidia, alolo sui fumanuia. Tō tele me o tō tufa le tātou polkalambe. Tō sili tuai malo, tālfalava, whaftai le mafuta mai, Johnny Crichton,
Ia whapea fo'i ia. Nau wawai atu isi ngā yoinga ma whawhiwhiang. E ta mauti na MC ai. Ia mā lātou ngā ngana tu ulafua. Ia tu ulafua i ma lei loa i e tangata nei fua le wā i upu matala e tau na whai o lea. Ua o le wao aisea e filongia a toa. Nei manatu fo i seisi. O lea vea, mai, e mana i al mele whaleitu, pēr whai te whia whai whaleitu. Awa, o le meale nā la tōgi o Masania, a comedian. He is like, he has the license to ridicule anybody in front of him. Pato me i e tum waile atunu. E a ngal mele ni whalongolonga mai o talinga o tangata nei. O le wā nelo fia mali e te luani e lunga ile. Whaila ia i o tala mata ngā e whauinga lua. A o le mata le whanau, ma whalongolongo le whanau. O tātou tua whawhine, ma tātou whanau teine. O tina mātutua, ma tina tala vou, ma soo se i tū pā, o le wāenga o tina ma ta mai tai. O le awa luma, o tina ma ta mai tai le atunu ua toa. Te rea whai atu langau te leiloi ngoa o isi tabaiti ia na MC ma lātou mea. Ma lātou mea na whai ma upu na whai. Alu te rea ta utuolo ingoa. Ai alu e mawhau whaalei iai. Nā whau iai tustu singa tangata wa whai. E sa au mata atu whau iai. It was inappropriate. It was inappropriate. The language that was used and expressed was not appropriate. O fi mali ai le loa la e fi ula lola I upu. Yo na fa masani la ia le taalo le ngangana ma ia e loa le tele o le upu mena lo e vai ma fau. Ni lava ta pena I upu e loa fetuna I upu e fai ai presentation. Because you ran out of words and then you turned around and used the appropriateness, the inappropriate language and words. Talo fai nai to ina ma ono matua. Sa tapua I whaiva le mautafono ma le paramene o Samoa. Sa se ei I te tonu o le mautafono tuwai lea. Lena whatu e lewa ai e mata. Ai o lo o iai. Sa whawhai ai. Na tala noa musu I le nganga. Ma wawa ai mai. Ma le fia ma le alo lofa mai I o tātou tangata mai. Maupe ana tātou I lo atu. To ina ia. Na lo matua ia. Na sa idia le malo. Samoa malona tuto tasi. Malona Saulo Tonga. Malona manuia. E mafua me umo le fasa usidi. Pule tutu. Mai o te toi mafufufui. Ai e mana o le toi ina le whaaleanga uma mea sa iai. Ma ia tafi e sea uma. These houses, these buildings, to take away the memory of the old people that fought for the independence of Samoa because none of his forefathers were there. Ka uso I malo whari, I malo whewhe e le sike. Loke fua mea. Alua e whai sisi me loa ima. O mea nei e te tau na puipuia. E te tau na awa o ina e foi. A tātou whanau ma tūpulanga. O nei matai ao ma lua ina ia lātou mana tua pēr.
ma whaatauaina ia I lātou. E whaamaite ai le langona fia whai mea le lei. Ma nau ai e whaiso na sao. E whaau popo I le sao tō ina ma o na mātua ia. Tātou wō le malolonga fōi mai. Whawau, ia ma tā walunga atua I fōi. Ma le tātou whasoa. Ia ma le TANOA AVA I le so. Dental, lau fale fa ini fofa moina.
Lato te whaia fōwha te alanoa ngōnifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5.5 Great South Road Manukau, Berili mai le 2.5 ono onu whawha, 2.5 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Hey, where are you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bowel screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. What anymore, Nana? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. O mo mia ni ngaluenga whai I lau whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha lau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lau whale. Whaapso ta I mai I le living space. Whaia 4 quotes, mao le so soani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai loa le living space I le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Ua taunu umailo reta I le whale, I le te au le tasi I le waweau. No leka, o fesa ei ai. O le wakare kasi le waweau whakoa e kaungu umai le whale. Inga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fesa ei ai. Sa uia le whale mai mala uso, e ke loa fo e cancer skenge ai lewa e mai fo I. Ngā ko vili whaakoru aku, mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo ange fo I mi skol nga e vili mai lea. Ia o lau o momoe mōli mangawa si au whaangau. Ia o le fo e le ingi lancho kamaiki. So le, o le kasi le lua le kolu lau pepelo. O koe o mi fo iau masingi wha mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangalo mai au, ua o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sefsosoani I le mapu mai services. Ua amata ona whaasolosola manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, o waia le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whawhetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua, ua o maua le fsasoani e whafoa I lo whaafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o valu salau lua tase lua lua, o valu salau lua tase lua. I love you, husband. O tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tātou papitoa nao le 5 tala tutongi pia whaonga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whawe ai. O loo awanofo le tātou direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātou account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi no pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino uma I tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoponia so se wahenga New Zealand I o tātou la, o lo awanofo I o tātou ofisa I o Tara Mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile App, mo le direct transfer, whaasawa I lo taimi, ai sili ato na whaasawa I na utupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Tasilimo iwa tu, amo. In this update, praise is flowing between our Prime Minister and his Australian counterpart as they reiterate the importance of our strong Trans-Tasman partnership. Christopher Luxon has been meeting with Prime Minister Anthony Albanese, first attending an economic forum last night. Luxon has brought a group of New Zealand businesses with him and has been making the pitch for New Zealand to be involved in building the infrastructure for the 2032 Brisbane Olympics. Albanese says it's been a great visit.
For members of the New Zealand business community who've joined with us here today, I think it was one of the most effective business meetings that I've had as Prime Minister, I've got to say. A defiant Vladimir Putin appears to be showing no signs of backing down on his war with Ukraine. Ukraine President Volodymyr Zelensky penned an open letter to his Russian counterpart, asking for a face-to-face meeting to put an end to the 4-year war. It comes just days after Moscow unleashed one of the deadliest attacks on Ukraine in months, killing at least 23 people in an overnight assault. CNN's Matthew Clark says Putin doesn't believe there was any real intention to set up a meeting from Zelensky. He said his message to the letter, his response to the letter, would be a message to Russian soldiers fighting on the front lines, keep working, brothers. The government's aiming to cut pressure on hospitals by allowing paramedics to prescribe medicine. Changes to the Medicines Act are set to allow paramedics to be prescribers, with the Ministry of Health consulting on what medicines can be authorised. Training programs will be established for them to gain the necessary qualifications. Health Minister Simeon Brown says it comes as paramedics tend to more homes and aged residential care. Paramedics have been very clear to us that they wish to have the ability to prescribe medicines. It's a great way for them to be able to deliver more in our health services and take pressure off our hospitals. And the United States has approved a military sale to New Zealand. The $2.58 billion package includes 5 MH-60R Seahawk helicopters. That's news. In sport, Tim Payne insists overnight fame won't change him as he tries to focus on an important job at hand. The All Whites defenders become a social media sensation on Instagram, going from less than 5,000 followers to more than 5 million in just under 2 weeks. Payne's been toiling away with New Zealand since 2012, and he says the interest is a reflection of him working hard throughout his career. The Instagram is obviously a fantastic thing in terms of it's very positive and everything at the moment, but I'm still the same person. I still go out here and work as hard as I can every single time I step onto the football pitch, and I try and perform the best for our country. Tactics coach Donna Wilkins is refusing to get drawn into speculation about the future of the ANZ Premiership. The future of the competition remains up in the air with no broadcast deal locked in beyond this campaign. The Tactics host the Mystics this afternoon. That's sport. I'm Sandy Hodge. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Seu mai ilau manu se fuel
E o le na, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le uli o le astrodai I na ua. Whasolo fo I alu o le awa, ua moto le ang tonu ma ua mativa fo I le whau ma papa u le tātou lau lau. Ia, ua tū la lata I na ngā ngai fo I whaiva o le nei aso ma tū taula ai I le tātou whasoa. Ai, o mea ia tā ua tele ia te au I aso ia. E o mai lava I le teimile nei o te matua toe nofo ma toe fesili ma o toe whapea. Po le a se tō whā I le susunga I la huli a le maria toa. Ai toe whafo I Samoa I lona tūlanga ma malu sa iai. O se tasi nei o mata upu e tūpe I lo mafo whau ma teu I lo loto. O le suinga o le ao le malo. Mai I le tuoti se ia tu taimi. Ma o mafau fau ai, I le tele lava ni tama ainga. Ai ua fili mai e se vaenga whau pufai. Se tasi e anga vaa. Ua le tau I le ngafa o le bali atoa. Le tuia tua, le tuia ana. Male mataafa. Au te whaato e se atu ma whaamalulu atu ma whaasifo fo I le tulanga wo o iai la utala noa ma le whaasoa. Ona o le saufa inga wa iai nei. A le fono o le fono sui tofio. Ai, pe ai se a lava. Pe ai se a lava. Nana nofo ai masui le whaavae. Ina ia mawhai. Ona tu taimi loa. Le nofo inga. Mase paia inga se ao le malo. Ele mea level now te nofo ma o wofo ai ma whapea ai. E pei e fōringa mai o le swinga o le whaavae lea. Ne fo ua tātou o ese mai ai ma wha o ngā whainu mera. E pāsi ai lea tū la whono ma ta lepe ai lea tū la whono ma suia ai le whaavae o lea tunu. Ea. Au tel tonu, ne I pēr mai le saufa inga, a le whono o sui tofia. Wa sosopo I le manvale, I le whangatia. I so o vaivainga ma so o tali tununga I le mata upu lea. O te nofo pēr mai, o te mana o e whasoa I fui. Ne I oti tua se langona. Ma le tātou wai a te tau ma le saolotoa ngai whaleo ai o tātou manau. Ma lo tātou lava tali tonunga le tangata lava ia o lo ule nā tali tonunga nawa. Po a isi alofanga manisi excuses e tau mawhaile tangata e whasoa mai e ilo loto ma sui e ilo mawhawha. E le talia ina lava e ilo loto. Le mafua anga nā lai o na whaia le melea. Ai le tō tele ni tama ainga. A woi longa fo I ainga matama. Ai asila sila I le tangata na au maia le mata upu lea. Ona e ilo lea. E atangia mai ai I. Se mafaufaunga I tu atu o le mea lea. E fia tofo I ai I le ao le malo. Ia sui le tula whono lea, ia iai se tae ao, e emo I whai le ata, o se ei o le ao le malo. Le ala le nā, au te nofo I lava ma wha no noa ma au.
Ma o telitonu lava e ai se teimi o te whaasoa ai ma tau pulea. Tau te tele ia. Le mauta whono lea. Le swing o le ao le malo. Ave ese mai foi. Ma le whaalanginga o le masiofo o le ao le malo. Ai tu uiel whalitua. Ma fuesea. Aisea. O tō whawhongara Samoa. Isi a uangiangi atu ma le whatuwhatunga o mawhauwhaunga. Ise mea na whawhau i tua atu. O le suia o le whawhai o le malo, papa. O le tuuoti, o le tofinga o le ao le malo. Se mea le leina. Lima tausanga te ao ai o le malo, e toi saulo e listai au e sala lausurui. Wa sala pa o ke rumor kofare. O a ia mea whapea. Ai whai atu, ai whai maile excuse i tuku awa noa foi. I leisi tama, ma leisi tama. Po le a le taimi o le wala au o le tua. I se tama a inga. Au le tu mau ale whaavau papa. Ona ua paula o maile wala au o le tua, e le i tofo. E se ei mapale i le ao le malo. So be it. O le fina ngalo lava o le tua. O lo iai fo i isi tama a inga. Nela, ua uma le teimi o le mamalu, sa tu tasi ai le feiva o pili i le ao le malo. Le ua fili mai, ua anga vaaso se tasi, so se batai, masana tautua, ua anga waa uma i le melea. Le tofinga lea, e mamalu, e mamana, wau tōsi sila i ai mea ua o i ai le polkiki, ma le upu whai i leara, ua atoa ai le whai numera, o se vaenga whau whai, la tau te whai ai se tū la whono, e tafi e sea le whawai leo sa boa e tu woti, le tofinga o le au mamalu o le malo. Ave ese, le taulanginga o le masiofo mai le whale tua o le ao le malo. Aisea, o ai ua fia pale e wha whale tu, e wha masiofo. Ave, le tofinga ma le taulangi i le mea ua tala whea ngai i ai le wha alo alo maualunga. Because that's the question. Why would you take away the title of a queen from the wife of the head of states? O mea ia, tātou te nofa matoi mawhau iei i mea le tangata na whai. Ioi, nā le mea ua whai ei whapea. E umana se ei mamalu. Ona toi o mai fo ila ia lea. Sala lau sului ma sala pa aute. Ma nofo atu talo fai le tui atua tupua. Au te whaasifo fo ila ua fionga. I le tui a ana. Le aise mea o whale tonu. Mai le anga atu sa u wha matalanga. O oe fo i o le suli. O fo i o le suli o le tui a ana. Wala ngā te tau ai, lau se ei, i le maa sa lafa male, no fō vai loloa. No fō atupu. Tala whio ngai. A se u tau sila lai le tama a inga i le teimile nei. Tui atua tupua tamasese. Tu lou le tui a ana, oe le tama le whaasuanga, ma le tama o le fuafuatanga. Ai sei tanga I matou sila. O te nofo ma o whaano noa te isi ma. Sa afi lava lo uloto.
I ni mo onga talo fai. I le tama ainga. Wa umo na au le malo. Fase e mai ono le tulafono na foi e tulepa. Wane, au tau tanga i mo tau sila le le iai. Ua pei lava e faulinga mai. O se tangata noa tu lou lau fionga le tui atua. Lau fionga le tamai. Wana o se tangata e nofo mai o. A wale o toe atoa iai ma malu. Tu lou lava. Tau fa inga lufi ma atua o ao mai u matei o atua. Atua le whaono. Momo le loto. Aisea. Tu la fono nei na fai. Se manu e le whapela. Ma ua vave au no o mai ngase. Ma wha le tonu i le whaato whala inga ma le mawhau. Ua i ai nei le ao ma malu o le malo. Lana fionga i le tama ainga i atua. Sase e ai i le tofi. Tātou te le mawhau ea ma mana tunatu. Ma tala. Pele o ni mea e nei wa tu lai mai ai nei wha le tonu i le atunu. A mata ta lepe mai le whawai. Ta lepe le whalifono. A isi mea i wa telina ta lepe. Ta lepe le whaamasinonga. Whaalua ulu o le whaamasinonga. Eli lunga. Whai unga wa ta i se lau tau sanga ua mae o na ta oto i panga. O ai lae o mai e toi mori mau i mea ia. E toi eli mai. Tino tangata oti na whaia whaamasinonga nei. Nea lei no tō whaafonga pēr au te ili tata. Ile mata upule nei. Ta lepe e whaatanga. Ona le stala whanua. Whaale anga nuu e whaia ai lisi. Eo tō whaafonga ia. Okai. Lea lawa umatu le tūtotas. O mawhauwhaunga nā o mai. Sava vane i to tonu o lo fatu. E iai le taimi o te tala noa ai. Ma toe whaasoen ma ta upu nei. O le ase tō whaale malo ua iai nei. Pe awha pēa e maua le lua vai tolu. Awha tonu le tū lai tolu. Alofa mai le atua. Ia te ufatu ia te oe wa o te toe tala noa i le mata upule nei. I le vai a sofau. O le ua maea le tātou tūto tasi malona whai longa ina. Ua mātango fie. Ma au le lei. Ma ua tau lau o le wha moe. Ao mea nei. O ma tā upu lau te tele ma whai o na tātou toe tāngo fia. Ma toe ave i ai se langona. O le toe whafo i o Samoa. Wa o le mea lea na tūla i mai lo. Nā tātou vava ai atu. I le lua ina. Peia o le mea ta alo. Fai whata longa i vai. Sui atu le mea, sui ane le mea. Whaatū ane le atu la fono. Fai ane le mea. Sao tātou vava ai le lei i ai. Watch this space. Tele i o mea. O le au o iai. Matula i mai. E a vea malu i tau. Ono le tasuinga o le whawai o le atunu.
tala masani le na. Ave le wha alo, ma le wha tā ua le atunuu I lona wha vai na tātou o mai ai. Aua le isu ma fia songi ma tuufua le isu o le istangata ma ia whau ai ni tū la whono ina ia papai ai I mea pa ia. O mea mamana ma mea mamalu o tō whinga wa uma o na tosi. Le vao tosi le sami. I le vānu nofo le atunuu. I tama mauna ainga fo I maratu tama. Manuia tele at sapati le asua tai au. Ia mana le upu fola a le atua. Ta wala atu iana au na pa ia. Manuia tele le au whainga aluenga tutofi. Papea fo I le mamalu. I le saufa inga. A Samoa Iona tūlanga whalupe. Se iau o lava I nai ta māma tina mātua o le atunu. Se iau o le tūpulanga, whape nā fōi I le tinifu. A mangalo se leo le wauna le leiva yaso, tātou toi whiloa I mateita I atu I eilau tau soifua. I le vai e sa fau. O la tātou o e su ele pesele I atau o sa vea. E tātou te tau mā vai ai I le nei fo I afiafi. Pese lea le ataua, e alofa tuai mo oe au tau umai lunga o le tātou Facebook page, tufal tātou porkalabe whamulmule. Press the like button. Leave me a comment. I love reading your comments. Whaftai lo tau whirangalo whalia. E ala I au tau tustu singa. Franco Cilia, Sofia Ioane, Roger Ausange, Pau Manupenu, ia, whaatalo whatu, ma whaasoifu atu, wale koki o mairo, ale la watu. O whale upu, whaalava au, ia, whapea foi alofa. Alofa gia vai fale, ta alofa lava, malule, on site. Ala tatu wo tale pesele ya tau severe, mana tua pe oe, a ova ai I o folinga, malo wata sa o teuina. O tele lopo lalme la fai, pe tia I pesai, ala mama moe, alofa na, o alofa nei. Ia munuia tele le tatu o tenu. Le ya tau severe, se yuli, le urua I alii, Mulitalo, Al Harrington, Tumanu Vau Lavea. Alofa mo oe se fua. Ainga tāna ngama oi loku whatu. E tele mai loa le taimi o soi se lo longa. O e saungi, a hua e te whaatali se te tele timunga. Whaamamama ave e se o tau ta mai tali vai o lo mauta. Whaamau le leik lalo mea tō tino e o no whaaleanga ina. Whaike leito fuafuanga malo ainga mo le taimi o whaamalo longa. Oni nei minute e lava e te tapena I le taimi nei. E au ngā mo le taimi e tupu ait whaalavilab. Whaamua mua le saunga le mo oi malo ainga. Au wā whaalavilavi whaale nātura. Tanga e ane I le Auckland Emergency Management.govt.nz/floods mō nisi whantalanga. Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa e whapitoa al whale ofu le tanoa. La e il whanau, e ta I loas furutala. Of tinoa li imatama, ua ta I loas furutala. 5% to ese belta o la e tinama tamai tai. Eir, susuma I loa I le tasi lima iwa o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta I mai I le lua tasi fitu, tol whafa ono. Tanoa, tanoa, tanoa! It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it.
We are for the Pacifica. We are ClickX. Mota penanga o wha moe te tele, whaafisota ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ia, gnufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, awal suia ngila ula ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Sole vika se te wa u foi nga oe ngaro mai foi la kwa ma fa ku ku ai te nga uia kwa se ki lava se kenge olo la mai ko kongu wa makango kumule kalapu se va ai po se ki ofu ba ayo fa ngo bakate so kuma an maska tangu ia o magule po ngange o muska kinge maska take away. Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida, kui mai fai música. Sole, 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 wa makanga lue vai, penga mawala ska kenye, o seki foi tonight. Oh susu mai la ia, oh lulu o vai, lulu o lima, oh fa saulo kua, Pati popo, ale mawala ska kenye, kasiva pea, fai vai lumore e. Awo kepa pole, andai suma. Awo kepa pole, andai brana. Awo kepa pole, andai suma. Baila iai, la luka kalo mai, pakalia koi. So la ko esa wai ai awo ke po se uso ala kilo kamangane elaki foi yao 2 times. Sole, 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 o solo fiesida, kui mai fai música. Sole, 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 wa makanga lue vai, penga mawala ska kenye, o seki foi tonight. Oh susu mai la ia, oh lulu o vai, lulu o lima, oh fa saulo kua, oh pati popo, oh ale mawala ska kenye, kasiva pea, vai lumore e. Yo me foi fa pengi my brother yo so fa for she ku wa fa ke men le manga o mia se ke le un tong o ka o i de menga pai suma sa ka kolengi so mai se baby boom bye bye. Susu mai la ia, oh lulu o vai, lulu o lima, oh fa saulo kua, oh Pati popo. Dance like there's no tomorrow. Sole, 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 o solo fiesida, kui mai fai música. Sole, 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 wa makanga lue vai. Awa ke popole fua alupea oi dai. Sole, 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 o solo fiesida, kui mai fai música. Sole, 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 wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenye, o seki foi tonight. Samoa i vau male matua o wha mau sili se uli wha pea fo i le fuaiali o te pese atu ma wha i loa au i matangi walau i loa ma po e fitu o le mahota o mali e toa. For
to my failo, we matangi, walau we loa, my boy pitu, ole mauta, mani eto. Ele loto, loto, ua pia pia. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Yeah.
te whaavai vai. Aia mana Samoa, lau tāpua inga. Peona talonua tūna mawhataino la lo whaiva. O se whaiva tāpua ia, le mea moni ea e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tāpua inga. Ia polo tino a e mana malama o mata. O mamana, ia tafe toto ala, manuia o la asama. Tauina ia e mana toa loa tā whaamai ia whamuamua. Samoa e ole tā masani o tā mana o matua tuile atua. Awane i o tā whamoe moe i le marosi. Mana tua au au na le atua loa puno mai. Tatalo mo so taui. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topapa le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaruatu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e le stalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aise au tapap a le Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti ma Vanuatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu whawha. Olua tasi 5 tolu tolu whawha. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fisoso ani ili ngaluenga ali atua. E ala i le langolango ina o le fausi o whale tapuai o mautau whaafianga